Zdravo. Danas vežbamo množenje. 3 puta 2, 6. 2 puta 1, 2. 4 puta 5, 20. 5 puta 6, 30. 10 puta 3, 30. 3 puta 3, 9. 10 puta 10, 100. 2 puta 10, 20. 4 puta 4, 16. 5 puta 5, 25. 3 puta 1, 3. 10 puta 1, 10.